Ibi byabaye ahagana ku isaa 6:45 bishyira saa 7 z'amanywa kuri uyu wa gatatu, bikaba byabereye mu kigo gitegerwaho imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo. Ngaho intandaro z'ibi ari umwe mu bakozi kampani itwara abagenzi ya Ritiko uzwi ku izina rya Rembo, bashakira abagenzi iyi kampani ngo wari ugiye gufata amafunguro akajya muri imwe resitora zikorera muri iki kigo akagura irindazi ry'amafaranga 200, ngo nyuma irindazi rikaza kumuniga, ibyatumye asaba amazi ngo ribashe kumanuka. Nyamara ngo abakozi bo muri iyi resitora bagasa n'abamusuzuguye ngo kubera yuko bamubwiye ko amazi aharagurishwa nta y'ubuntu batanga, ngo akabinginga bikananirana. Yabanje kubaha isezerano ry'uko ngo agiye kubateza igihombo cy'iminota 30 cyangwa se yakiyongeraho n'iminsi, ngo aribwo yakomaga mu biganza inzuki zikahasesekara. Aba ni bamwe mu batangabuhamya babibonye na